Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambul benaka. Sai ko ngo na pagaleleka ni nonde tuku na bungi ndindai. E baka matatata kana nonde lilu ni mate ni tu borenge mbani marama ni na sanga ni bumbulu ita ka ndoraka ka sanga ni na raida mena boe dhuri. Ena nono positiku ena grow a field day etunali nandi tuku mbani marama ni bola ni $5.5 milion e baka rauta kana mate ni tu. Ena non rabukena leuni punua era pagalengai ena buku ni mate ongo na COVID-19. E kuria ni na tori baka na mate ni tu na sala dhabanga ka rawa ni rabukeiki na uira era pagalengai. Abesi ko mbani marama beir nando musundobu e nandi ni kua ka besi ko telanga ki beir na ibugalislesi ni Fiji Airways ke ina kena bunilawa e sanga ni kila orosh ni lata ni sane ka otu ni ngauna en na bosa kina beotina waya ena nona ngirichuko eni eni ka tolni singa ni bulongo na wati lata o Subhash Chand kan rebu ni mbasi e akile kase mitaki ni apa mabote ki kwaya e tolu na tangane e na madho sauti kan gaila kilenga e na bugu ni bimbi ni maboa e adobua tuno lata ni sa atuba na non reituba e na non rula ki sota e tauni e na singongo ia e maniseba Rosaba wati o lata ke Chand e na tolu sanga bulu na mbaki sauti kasang ni bambau to lata ni na mayado na be kaungo. Kilandiba kina FBC News ni sona leo ni matambose se council en university ni deba ni Pasifika era sang ni dua bata ena kena turubaki indona be bangangai membaleta na vice chancellor professor Paul Aluwalia ian de tunga na materi tu ena buku ni bose ena noa ena kena turitu bawa na labo barutaki kina kornibuli na bose ka baidore na noa e bunga na vital no e turubaki kina o kakina na pembita ki ado tiko membaleti professor Paul Aluwalia kila ndeba kini mateni tu ni raw ni bakila na lenga boy labo na korni bulongo ena Disemba kebaka ena tiko nga na botelo ani mateni tu mena toro wawa na sol ni labo kina korni bulongo kina gito na Fiji mbati winga ka doro bundong gito ena sot ni NRL mai kasibu esa taladi na nona kisi sala muritinga na nona ambete gitiko ena ndona dhala ni bebe mabotaki akila kasa mitaki o sibo ena timi ni Parramatta Eels ni abga mabotaka endoni bagalislesi ni hotel endena rau ena boxing day na ambak sauti wanda itago mosese na ibalu na lawyer ni sibo kina FBC News ni sadingo mo sibo endoni bola mai beturang ni lewa peni dalitu idama ena February ena buguni alo kataru bagirawa ena hotel ongo ka bagarita ka matata kina ni asyanga ni beba mabota ki o sibo mai dabe kirna bagalele kani no ande tukutuku na kene kuri erano seman stiseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni wading naka. Bula, I'm Miri, I'm from Lotoka and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits.